Shalom orang sedita, salam kumanginang. Salam sehat kita, kaburo mazolede, pertanyaan tadi minggu napa 10 itu dong Trinitati. Tami Erbor Simamora, nomor 2 berjulu, ayat sada ditambah ayat 7. Itu 122 loh kemanginan ayat sada dohot 2 ras marohamu makirin kita mangedehon ras marohamu makirin ras nomor 262 ayat 2 ditambah ayat 5 262
Dina mangiu tabuk kamanginang sa nomor 504 pendeta ayat sada batolu dari kamu anak suara dua nih di nomor 205 ayat 122 Molat yang mari